Andrėja atvyko iš Brazilijos, iš labai nuostabaus Brazilijos slėnio, kuris vadinasi Uolai de Capão. Aš tenais buvau pernai metais ir susipažinau taip su Andrėja. Ir turėjom labai nuostabias patirtis. Man iš tikrųjų labai padėjo ši moteris, kuri dabar atvykus čia Lietuvoje. Ir dėl to mes filmuojam šį pokalbį. Tai taip pat matote ir Paulę. Paulė yra vertėja, kadangi Andrėja kalba ispaniškai ir portugališkai, kad jūs galėtumėt viską suprasti. Bus vertimas ir aiškiau girdėsite Paulę dėl to, kad ji kalbės lietuviškai. Tai norėčiau pradžiai pasveikinti Andrėją čia atvykus ir paklausti, kaip ji jaučiasi, būdama Lietuvoje. Primero quiero decirte hola y preguntarte cómo te sientes aquí en Lituania. Olá. Eu me sinto muito bem aqui. Aš jaučiuosi čia labai gerai. Já é a segunda vez que venho aqui. Tai yra antras kartas, kai aš jau čia lankausi. E da primeira vez foi muito especial. Pirmas kartas buvo labai ypatingas. E agora, quando cheguei, tá um pouquinho mais frio, mas mesmo assim tá muito especial ainda. Tai dabar, kai atvykau, dar šalčiau, bet dar ypatingiau jaučiuosi. Eu me sinto bem-vinda aqui. Aš čia jaučiuosi gerai, kai čia esu. Pelas pessoas e pela natureza daqui. Gamta ir žmonės čia labai gražus. Super. Labai džiaugiamės, kad atvykai. Ir dabar norėčiau tiesiog paklausti, kiek ilgai Andrėja keliauja šiuo gyduolės keliu. Ir kaip jinai priėjo prie šito momento, kad tapo ta, kuri padeda kitiems pažinti save, išgydyti kūną ir pažinti savo sielą. ¿Y cuánto tiempo te sigues en un camino de curandera y cómo has empezado esto? Falando de uma forma mais profunda. En español, por favor. Ah, sí, perdón. Hablando de una manera más profunda, yo pienso que mucho antes de nacer. Jeigu taip tikrai giliai atsakant į klausimą, tai netgi prieš gimstant pradėjo. Porque mi mamá me tuvo y me entregó a mi abuela, que es mi chamana. Nes mano mama mane pagimdė ir atidavė tiesiai seneliai, kuri yra šamanė. Y yo sufrí mucho, pero... Aš daug kentėjau, Pero después entendí que tenía un propósito mucho grande por detrás de ser de esta manera. Bet po to supratau, kad yra daug gilesnis tikslas už tos visos kančios. Mi abuela era una mujer muy fuerte, una gran chamana. Mano senelė buvo be galo stipri, be galo galinga šamanė. Que me enseñó muchas cosas sobre la vivencia con la tierra, con las plantas medicinales. Jinai mane išmokė daug apie gyvenimą kartu su gamta, su žeme, su medicinos augalais. Con la forma de ser humano, de cuidar a las personas todas que llegaban al pueblo, enfermas. Taip pat išmokė tai, kaip būti žmogum, kaip rūpintis žmonėm, kurie atvyksta į kaimą ir yra kažkuo susirgę. Me enseñó a cómo recibir un niño cuando nace, a cómo ayudar con una persona que está muriendo. Mane išmokė tiek kaip priimti kūdikį, kuris gimsta, tiek kaip ir išlydėti žmogų, kuris jau išeina iš šio gyvenimo. Y me enseñó muchas cosas del camino espiritual, mismo yo siendo tan niña. Ir mane taip pat išmokė daugybę dalykų apie dvasinį kelią jau nuo pat vaikystės, nuo mažų dienų. Y después ella se quedó enferma por un accidente de auto. Ir po to ji labai sirgo, negalavo po būtent autoavarijos. Y se quedó así por 15 años. Se quedó ¿qué? Se quedó enferma viva, sin caminar por 15 años. Ir po to dar 15 metų gyveno, buvo gyva, bet negalėjo vaikščioti dėl tų sužalojimų.
Y yo tenía apenas 10 años cuando ella empezó a no caminar más. Ir Andrėjui tuo metu buvo 10 metų, kai jos senelė nebegalėjo vaikščioti. Y desde los 10 años fue el momento de yo poner en práctica todo lo que me enseñó. Ir nuo 10 metų jinai pradėjo praktikuoti viską, ką jos senelė ją išmokė. Porque yo pasé a hacer sus responsabilidades, como ir a un velorio, como ir a la gente que está muriendo, alguien que está naciendo, yo iba en su lugar. Nes būtent nuo 10 metų jinai ir pradėjo daryti visus savo senelės darbus, tiek padėti kūdikiams, tiek padėti mirštančiams žmonėms ir visiems kitiems. Entonces, para concluir eso, yo no fui a una escuela a estudiar chamanismo. Yo aprendí a las cosas de la vida de esta manera súper fuerte, profunda. Taigi, pabaigiant, aš norėčiau pasakyti, kad aš neėjau į jokią šamanizmo mokyklą, kad aš išmokau viską iš praktikos, tai buvo labai stipri ir sunki patirtis. Que me preparó para entender las cosas de la vida de una manera más allá, más profunda. Ir tai man padėjo suprasti gyvenimą daug giliau. Nepaslaptis, kad Brazilijoje yra naudojama taip vadinama ayahuasca, gamtos medicina, kaip priemonė gydyti save ir koks yra Brazilijos žmonių ryšys su šiuo augalu, kaip jie patiria šitą ryšį. Sabemos que ayahuasca se usa en Brasil y la pregunta es ¿qué es la relación brasileños que tiene con ayahuasca? La ayahuasca allá en Brasil es una de las tantas plantas de poder que hay. Ayahuasca yra viena iš daugybės galios augalų, kurie yra Brazilijoje. Brasil es muy gigante. Brazilija yra be galo didelė. Y en cada parte de Brasil hay su cultura con sus plantas medicinales. Ir kiekvienoje Brazilijos daly yra skirtinga kultūra su skirtingais medicinos augalais. ¿Y qué quiere mismo saber de la ayahuasca? ¿Qué relación los brasileños tienen con ayahuasca? Sí. Entonces, para algunas partes de Brasil, la ayahuasca es como el agua. Se utiliza desde niño, ahí en la boquita, la fuerza de la naturaleza viva presente. Kai kuriuose Brazilijos dalyse ayahuasca yra taip pat natūrali kaip ir vanduo. Jis yra naudojama nuo pat kūdikystės, kūdikiai jau šiek tiek duodama. Ir taigi tokiu būdu žmonės jau ją turi savyje, tą gamtos galią. Pero hay partes de Brasil que hay gente que nunca ha probado y no tiene la coraje, la coraje. Bet yra taip pat Brazilijoje kai kuriuose vietose, kur žmonės nėra bandę ayahuaskos ir taip pat galbūt net bijo ją pabandyti. Yra turbūt ar ne tie, kurie gyvena arčiau gamtos ir tie, kur yra labiau vakariečiai, mieste gyvena, greičiausiai jie ir tokia yra galbūt nesusipažinime, o žmonės, kur prie gamtos, daugiau ją pažįsta. Tal vez la gente que vive en las ciudades y están más lejos de la naturaleza quizás tiene más miedo, pero los que viven en la naturaleza están más cerca y lo conocen mejor. Sí, hay de todas las maneras, pero la ayahuasca tiene una fuerza que ella llega no solamente en Brasil, pero en bastantes partes del mundo, y la gente del mundo llega a Brasil para conocer también, porque ella es muy fuerte. Taip, tai ką Ieva sakė, irgi taip yra, bet taip pat ayahuasca yra be galo stipri ir jinai kartais ateina pas žmonės netikėtai ir lygiai taip pat ne tik Brazilijoje, visam pasaulyje. Jinai ateina pas žmonės, kur jie bebūtų ir tie žmonės tada nori galbūt važiuoti į Braziliją ir susipažinti su ta gamtos medicina. Ar jai yra tekę būti gentyse, kurie gyvena va taip, visiškai kitam pasaulyje ir
tiesiog galbūt yra patyrusi netgi mokymų kažkokių tenais būnant gentyse. Quizás has visitado o vivido con los tribus que están ahí, que viven en un mundo muy diferente y lo usa muy natural. ¿Y qué experiencia tienes? Bueno, ahí en mi pueblo, la ayahuasca llegó cuando yo era niña. Į mano kaimą ayahuasca atėjo, kai aš buvau maža mergaitė. Y cuando yo era muy joven, yo sentí el llamado porque la ayahuasca te llama y fui a experimentar. Ir kai buvau jauna, aš pajutau kvietimą, nes ayahuasca tave tiesiog kviečia. Tai aš pajutau tą kvietimą ir atsakiau jį ir nuėjau pas ją. Y desde la primera vez, yo muy nueva, sentí que era todo el llamado de mis ancestros llamándome para despertar un poquito más. Ir nuo pat tada aš supratau, kad tai yra taip pat mano protėviai, kurie mane kviečia labai stipriai ir nori, kad aš pabusčiau. Todos esos enseñamientos que mi abuela me trajo, que yo viví, la ayahuasca me trajo desde una otra perspectiva y pude conectar con mis ancestros, con los espíritus, con mis abuelos y toda la fuerza ancestral que yo tengo. Tai ayahuasca mane išmokė vėlgi tų dalykų, kurios mane mokė ir močiutė. Tai vėlgi tai yra tas gilesnis ryšys su savo protėviais ir gilesnis ryšys su gamta ir su pačia savim. Fue como si el gran espíritu o Dios, como llamamos, me reclutó un soldado para el ejército de la conciencia. Tai lygtais būtų Dievas arba didžioji dvasia mane pakvietė ir pavertė mane į šviesos karį, į savo karį, kad aš ją atstovaučiau ir jai padėčiau skleisti šviesą. Y ahí se abrió un nuevo mundo y yo ya estaba preparada para él, pero yo no sabía que estaba. Ir taigi tai ir buvo kvietimas pradėti naują gyvenimą ir aš norėjau jį pradėti, tačiau aš nežinojau, kas tai bus ir kaip tai atrodys. Ayahuasca es el espíritu vivo de la naturaleza, de Dios. Ayahuasca tai yra gamtos medicina, gamtos dvasia. Muchas personas pueden decir muchas cosas sobre ella. Daug žmonių gali sakyti labai įvairius dalykus apie ją. Pero para mí es indescriptible. Es como Dios. Tačiau man tai yra nepaaiškinama kaip Dievas. Siento que es una conciencia muy inteligente. Aš jaučiu, kad tai yra be galo inteligentiška, protinga sąmonė. Y cada persona que tiene la oportunidad de recibir va a tener su sanación personalizada. Ir kiekvienas žmogus, kuris turi galimybę susipažinti su šia medicina, gali gauti gydymą, kuris yra jam individualiai parinktas, personalizuotas. Pero en general, yo siento que la ayahuasca hace a las personas a recordar de sí mismo, de sus valores, también enseña a las personas el camino de las sanaciones que muchas veces no encontramos en nada aquí de este mundo palpable. Tai ayahuasca primena žmogui visų pirma apie patį save, apie savo vertybės, bet taip pat ir išmoko jį išsigydyti save ir rasti gydymą, rasti pagerėjimą, kurio mes negalime rasti šiame materialiame pasaulyje. Yo puedo hablar muchas cosas, pero si quiere continuar preguntando. Aš galiu labai daug kalbėti apie ayahuaską, bet galbūt tęskime su kitais klausimais. Aha, iš tikrųjų atsakė jau Andrėja į mano kitą klausimą, bet tiesiog įdomu paklausti, kokių jį pati galbūt matė tokių įspūdingiausių pokyčių per šį kelią kitose žmonėse. ¿Qué son las transformaciones más impresionantes que has visto en otras personas con ayahuasca?
Tantas. Labai daug. Bueno, para la gente que vive a las veces de una forma muy estresada, como reclama de la vida o vive con mucha pena, doente, enferma del corazón o del espíritu, la ayahuasca le toca directito ahí. Žmonėms, kurie gyvena su daug streso, kurie yra užsisukę savo gyvenime, arba kurie turi daug skausmo, arba gailesčio, arba kažko gailisi, ką yra padarę gyvenime ir tai jos labai slegia širdyje, tai ayahuasca ateina ir viską nukerta ir pakeičia ir išgydo. También es que son tantas cosas que es difícil unir solo pocas cosas. Yra tiek daug dalykų, kad labai sunku parinkti kelis pavyzdžius. Pero también ayuda a las personas a sacar cosas de sus relaciones con sus padres o cosas de traumas de sus abuelos, cosas que están enredando a la persona que no la dejaba ir a frente. La ayahuasca ayuda a percibir cosas que uno nunca imaginó que podría ver eso. Tai ayahuasca padeda išgydyti ryšį su tėvais, jeigu žmogus turėjo kažkokius trauminės patirtis su tėvais ar su giminaičiais ar taip pat su savo protėviais. Tai ayahuasca padeda išgydyti visas tas traumas, kurios supa žmogų ir neleidžia jam toliau augti. Jinai visą tai pašalina ir žmogus tada gali augti ir eiti pirmyn. Pero en general yo veo la ayahuasca sanando personas de las drogas. Aš taip pat labai daug matau, kai ayahuasca išgydo žmonės nuo priklausomybių, nuo narkotikų. De muchas enfermedades del cuerpo físico. Daugybė fizinio kūno ligų. Y de la depresión también. Ir taip pat nuo depresijos. Yo he visto mucho eso. To labai daug mačiau. Kadangi neturime galimybės mes patirti tokių praktikų Lietuvoj, be ayahuaskos ceremonijų vedimo, ką daro, kaip gali padėti žmonėm ir ko gali moteris tikėtis. Como que no hacemos ayahuasca en Lituania, ¿qué otras prácticas también puedes compartir y qué pueden esperar las mujeres que vienen este fin de semana en retiro? Bueno, en este retiro yo estoy trayendo muchas herramientas del autoconocimiento, pero de una manera más simple, rica de vivir entre nosotros, porque cuando estamos juntas está más fácil sanar cosas. Tai jinai atveža daugybę įrankių. Y a las veces también no está necesario andar siempre sanando, pero está un momento para estarmos juntas, jugar, cantar, bailar, tomar cacao. Kartais tiesiog būnant kartu, moterų bendrystėje, geriant kakavą, šokant, dainuojant, džiaugiantis kartu ir turime gerą laiką. Como una forma de sanación a través de la alegría, del encuentro, del ojo, de la meditación, de uno ir adentro de sí misma. Meditacijos pagalba, ėjimo į vidų pagalba. Y cuando estamos en grupo, juntas, a las veces yo tengo la coraje de dejar cosas que nunca salió antes y puede ser el espejo para la otra, sentirse segura y así vamos sacando las cosas pesadas con alegría, con danza, con todo lo que ha de bueno, porque creo que Dios quiere que la gran sanación es la alegría, es sentir alegría en su corazón. Y siento traer eso para acá. Tai kartais tiesiog, kai esame kartu, man ir pačiai yra daug drąsiau pasidalinti kažką ir tada tai padeda ir kitoms moteriams išlaisvinti tam tikrus dalykus, pradirbti tam tikrus blokus ir iš tikrųjų didžiausias gydytojas tai yra džiaugsmas. Yo sé que acá la gente tiene mucha fuerza espiritual, yo siento eso de verdad, pero la forma que voy a traer es la forma de Brasil, el axé.
¿Qué es lašė? Ashe, ya te explico. Okay. Tai aš matau, kad žmonės šiandien turi labai didelę dvasinę galę ir man labai gražu čia atvažiuoti ir būti su jumis. Ir aš atnešu jums kartu iš Brazilijos galę Ashe, kuri paaiškins to, kas yra. El Ashe es como si fuera lo mejor que hay en uno, o en la naturaleza, o en todo. Es como unir todo eso y poner para afuera. Ashe, alegría. Tai geriausia, ką žmogus gali turėti viduj ir ką gamta gali turėti ir visą tai sunešti į vieną ir išlaisvinti, pasidalinti ir tai yra džiaugsmas. La unión de material, espiritual, conciencia, alegría, Dios, arte, todo junto es Ashe. Tai yra susivienijimas proto, kūno, dvasios, gamtos, dievų, viskas kartu yra džiaugsmas ir yra Ashe. Ir beje, Andrėja dar nepaminėjo, kad ten darote tą healing sesijas. Ir aš, kai buvau Brazilijoje, būtent su jie turėjau asmeniškai, man atrodo, ar 2 ar 3 sesijas. Ir tai buvo labai stiprus proveržis. Man padėjo išeiti iš tuo metu toksinių santykių, va taip va, per vieną dieną. Aišku, dar buvo pagalba su ajavaskos medicina kitą vakarą, bet tai buvo labai labai stipru ir labai galinga, tai kviečiu pasinaudoti progą, kas dalyvaus retryte turėtas asmeninės sesijas su jie. Na ir dabar pakalbėkime apie Eden centrą Brazilijoje ir kuom tenais ypatinga ta patirtis ir kaip iš vis jos ryšys su Eden centro irgi, žinau, yra gilus ir ilgas. Gal galėtų papasakoti apie jį? Eden. Todas las personas que ya pisaron en esta tierra saben el tan especial que es allá. Visi žmonės, kurie yra įžengę į tą ypatingą žemę, žino, kiek jinai yra nuostabi. Eden para mí es como un pequeñito paraíso adentro de otro paraíso que es Valle do Capão. Tai yra lyg mažas rojaus kampelis, kuris yra didesnėme rojaus gabaliuke, kuris yra Campao. Valley de Capão. Slėnis Capao. Porque es muy bueno ir, ¿no? Aventurarse, ir adelante, a ir a lugares nuevos, a conocerse, a hacer retiros, pero está muy bueno también que tengamos un lugar confortable y al mismo tiempo conectado con la naturaleza. Entonces la persona, el Paul que hizo el Eden, pensó en todo eso, porque él fue una persona de esta que salió de la ciudad en busca de sí mismo, se encontró y ahora proporciona eso para la gente que llega allá. Kaip visi turbūt žino, kad yra nuostabu keliauti, rasti gražių vietų, būti gamtoj. Ir būtent Edeno sodas yra sukurtas su ta intencija, kad būti gamtoj, bet tenai yra ir tas retrytų centras, ir gamta aplinkui, ir tenai galima labai patogiai, gražiai gyventi. Ir jisai yra būtent įkurtas Polo, kuris irgi pats paliko miestą, ieškojo gražios gamtos ir tenai ir įkūrė Edeno centrą, radęs labai gražų gamtos kampelį. Entonces ahí estaremos en Brasil, entonces ya podemos tomar ayahuasca, jurema, rapé, sananga, cambó, todas las medicinas. Taigi tenai jisai jau yra Brazilijoje, dėl to tenai galima naudoti visą gamtos mediciną, ayahuasca, kambo, jurema, nebeprisiminsiu viską, ką paminėjau. Y al mismo tiempo que estaremos en conexión total con la naturaleza de allá, que es muy fuerte. Ir tuo pat metu tu gali būti visiškam susijungime su gamta, kuri tenai yra labai labai stipri. Entonces adentro del retiro nosotros salimos a caminar en la naturaleza, estar en conexión real allí con el agua, con el sol, con toda esta divindad. Taigi tenai būdami mes galime tiesiog mėgautis gamta, eiti pasivaikščioti, susijungti su vandeniu, su saule, su visų gamtos dieviškumu. Con una comida muy desintoxicante. ¿No? Tai taip pat vartoti maistą, kuris yra detoksikuojantis. Tener mucho espacio para estar con uno mismo de una manera protegida, guiada. Taip pat būti tokioje erdvėje, kur galima būti su pačiu savimi, visiškam atsipalaidavime, tokioje erdvėje, kuri yra
apsaugota ir taip pat turėti vedimą. Porque allá o acá la medicina mayor es volver adentro, ¿no? Tada, nes tai tenai lygiai taip pat kaip ir čia, pati didžiausia medicina yra grįžti į savo vidų, būti su pačiu savimi. Y esta manera es muy buena para mirarse adentro. Ir tas būdas yra labai puikus tam, kad žiūrėti į save. Ir gruodžio 2-14 dieną aš organizuoju retrytą būtent šiame Edeno centre, kur Andrėja ves ajavaskos ceremonijas, aš vesiu sąmoningo kvėpavimo, šamaninio kvėpavimo sesijas ir dar turėsim labai daug nuostabių praktikų. Tai norėčiau paklausti tiesiog Andrėjos, kokius žmonės ji norėtų pakviesti šitą retrytą. Tai tikrai be galo stiprus patyrimas, pilnai keičiantis gyvenimą, tiek ilgai prabuvus ir su tokiom stipriom praktikom. Tai kaip jį mano, kam yra šis retrytas skirtas ir kokie dalyviai galėtų atvykti? Sobre el retiro en diciembre, que será en Brasil, ¿cómo crees qué tipo de personas pueden venir y para quién estará bien estar aquí? Bueno, para todo el tipo de persona, Visiems žmonėms. pero hay dos tipos de gente que me gusta mucho trabajar, Bet yra du tipai žmonių, su kuriais jai patinka dirbti. que son las personas que quieren ir más allá de todo, quieren ir más allá, quiere conocerse más, quiere aventurarse para ir. Tai pirmas tipas žmonių, tai žmonės, kurie nori save pažinti, kurie nori eiti giliau, kurie nori gilesnio ryšio su savim, kurie nori tokių, prasmingų nuotykių. Que son las personas que están seguras de sí, que saben que vas a ir allá y va a pasar todo bien. Tie, kurie žino, kad važiuoja tenai ir kad viskas bus labai gerai. Pero también para las personas que a las veces está como sin esperanza en el corazón. Bet taip pat žmonėm, kurie yra tiesiog jau be vilties širdyje. O a las veces trabajó un montón en la vida, tiene mucho de todo material organizado, pero a las veces le falta algo. Taip pat, sako, dirba su žmonėm, kurie galbūt materialiai jau turi viską, bet taip pat jaučia, kad kažko trūksta gyvenime. Para las personas que sentir el llamado en el corazón mismo y que esté dispuesto a ir acerca a la naturaleza, que esta naturaleza de afuera es la naturaleza que da este soporte para que uno venga para mirar así. Tai taip pat visiems iš tikrųjų žmonėm yra labai naudinga būti gamtos apsuptyje ir būtent ta gamta yra labai stipri. Tai būnant tenai, tu supranti, kad gamta, tavo prigimtis, kuri yra viduj, yra iš tikrųjų ta pati gamta, kuri yra išorė ir tave supa. Tai informaciją apie šitą nepaprastą retrytą rasite pas mane puslapyje ievalaunagė.com. Ir tikrai labai džiaugiuosi, jau nekantrauju susipažinti su tais, kurie nusprendė galbūt dabar žiūrėdami šį video vykti į šią nuostabią kelionę ir patirti šį nuotykį, kuris tikrai jaučiu, kad bus labai stiprus. Ir dabar tokio norėčiau paklausti bendrinio klausimo Andrėjos apie visą šitą kolektyvinį budimą, apie šitą kūrimą to naujo pasaulio, ar ne, ir to sąmoningumo kažkokio plėtimo. Kaip gali kiekvienas žmogus individualiai prisidėti prie tos kolektyvinės sąmonės pokyčio, ką galėtų kiekvienas žmogus individualiai padaryti tam, kad padėtų greičiau pereiti tai kolektyviniai sąmoniai į naują suvokimo lygį? Yo pienso que es conociendo a sí mismo. Aš manau, kad tai tiesiog pažindamas pats save. Sacando desde adentro las herramientas para amar, para estar de buena con la vida. Gydydamas savo žaizdas, kad galėtų mylėti, kad galėtų mėgautis gyvenimu. Practicando la espiritualidad viva todos los días. Praktikuodamas gyvą dvasingumą kiekvieną dieną.
que para mí, en mi perspectiva, esta espiritualidad despertar todos los días con la conexión alta. Tai man tas dvasingumas reiškia, kad kiekvieną rytą nubusti su aukšta sąmonės būsena. Teniendo la capacidad de sentir gratitud en su corazón. Turėti galimybę jausti dėkingumą savo širdyje. Agradeciendo por todo, por estar vivo. Dėkoti už viską, už tai, kad esi gyvas. Siento que la gratitud es la puerta mayor para estar en conexión con Dios, que es el propio Dios. Aš manau, kad dėkingumas iš tikrųjų yra didžiosios durys, kurios padeda ateiti į Dievą. Es cada uno recordar de su valor, que no necesita ser más ni menos que nada, su propio valor. Ir taip pat pažinti savo paties vertę, kad nei vienas nėra nei geresnis, nei blogesnis už visus kitus. Y poder hacer esto vivo todos los días. Ir tiesiog galėti tai daryti ir būti gyvam kiekvieną dieną. Cuando está haciendo su comida, llevando los hijos para la escuela, las conductas del día que son difíciles. Ir taip pat galėti išsaugoti šitą sąmonės būseną visuomet, kai darai valgyt, kai vedi vaikus į mokyklą, kai darai kažkokius kasdienius darbus, kurie gali būti kažkokie sunkus, stresiniai, bet visą laiką išlaikyti tą vidinę ramybę, vidinę susijungimą su savim. Recordando que por más grande que el mundo sea, es todo un engranaje única y cada uno es una pieza fundamental de este engranaje para funcionar bien. Kad iš tikrųjų visa Žemė yra vienas organizmas ir mes visi esam tiesiog jos skirtingos dalis ir mes visi esam vienodai reikalingi, kad viskas kartu gražiai veiktų. Y es la capacidad de sentir esto, hacer esto en su vida y así ser esto de verdad compartiendo con todos, todo el día, todos los días. Ir tai tiesiog yra apie tai, kad žinoti tai, jausti tai ir gyventi tai, kad su visais kartu dalintis, būti, jausti kiekvieną dieną. Porque yo veo que la mayor enfermedad de las personas en todo el mundo es estar solo, la sensación de estar solo, de estar separado. Aš manau, kad didžiausia liga visų žmonių iš tikrųjų tas jausmas, lygtais jie yra vieni, lygtais jie yra atsijungę ar ne kartus atskiri su kitais. Y así queda como difícil. Como las cosas de la vida quedan más difíciles para las personas cuando están así. Ir būtent tada žmonėm daug sunkesnis yra gyvenimas, kai jie gyvena tokioj būsenai. Pero cuando logramos asexar esta gratitud todos los días, esa espiritualidad en la vida, es como un hilo, un hilo que une a todos. Y ahí la grandiosidad de la espiritualidad de la vida se une y crece y crece y crece y esta es la abundancia máxima de vivir. Ir būtent tas ryšys ir yra lyg siūlas, kuris jungia visus žmonės tarpusavyje. Ir kuo mes daugiau jį jaučiam, tuo jis yra stipresnis, mus visus jungia ir tuo mes geriau galim kartu tobulėti ir augti. Para resumir, es aprender a conocerse y saber lo que yo necesito para cuidarme, es aprender a cuidarme, porque así yo voy a tener lo que entregar. Taigi būtent tai yra gijimas, pirmiausia, supažinti su savim pačiu, susijungti su savim pačiu, suprasti, ko aš noriu, ko man reikia, kad galėčiau save prižiūrėti, savim rūpintis ir tada, kad galėčiau būti gražiai su kitais. Nu ką, dar tada paskutinį tokį klausimą, galbūt jau manau, kad pakankamai daug prikalbėjom, ką tiesiog norėtų palinkėti žmonėm, kurie šiuo metu stebi mus kitoje ekrano pusėje. Quizás la última pregunta, ¿qué quieres desear para toda la gente que está mirándonos ahora? Deseo que todo el sonriso que sale desde aquí esté saliendo desde aquí. Aš noriu palinkėti, kad visos šypsenos, kurios eina iš čia, taip pat eitų ir čia iš širdį. Y que cada uno realmente encuentre esta fuerza para ser feliz, porque no es fácil.
ser feliz. Kad kiekvienas rastų jėgų būti laimingu, nes kartais nėra lengva būti laimingu. Y que cada uno encuentre la inspiración en su camino para ser en su propio valor en la vida, encontrar sus valores. Ir kad kiekvienas rastų kvėpimą gyvenime atrasti savo vertę ir savo vertybės. Labai ačiū Andrėjai, gracias. Ir ačiū Pauliai, labai linkiu jūs visus pažinti tą kitą kultūrą. Ne veltui va dabar vyksta tokia pasaulyje sąveika, kad mes galim pamatyti, pajusti, išgyventi, patirti, ką mums gali atnešti kitų kultūrų atstovai, kokias žinias galbūt jie saugojo mums, kai mes esam dabar šiame pokytyje, žemės pokytyje. Ir galbūt būtent šiuo metu reikalingi tam tikri vaistai mūsų sąmoniai, tam, kad galėtume iš tikrųjų evoliucionuoti ir pradėti kurti tą naują pasaulį, naująją žemę. Tai linkiu jums visiems atvirumo. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Dentro da floresta, traz o seu amor, que aqui se manifesta. Florescência na luz, florescência na paz, florescência na luz, florescência na paz, florescência no amor e até mesmo na dor. Florescência no amor e até mesmo na dor. Florescência na luz, florescência na paz, florescência no amor e até mesmo na dor. Chama a firmeza dentro do meu coração, todas as tristezas logo se dissiparão, pra seguir minha jornada, firmo os meus pés no chão. Peço um conforto dos céus e das boas direções, pra seguir minha jornada, firmo os meus pés no chão. Peço um conforto dos céus e das boas direções, nessa jornada da vida tem tanto que aprender. Segue firmando na meta que eu tenho que alcançar, com os anjinhos acolhendo e eu bem a perceber, com a rainha na frente, não deva nada temer. Nessa estrada da vida tem tanto que aprender. Segue firmando na meta que eu tenho que alcançar. Se nos caminhos da vida algo me amedrontar, chama a firmeza do Pai pra me manter no lugar.
se nos embates da vida a tristeza me atormentar, chama a doçura da mãe que venha me acalentar, chama a doçura da mãe, em seu colo eu repousar. Esta música, esta canción, habla del enseñar a mí mismo a cómo sentirme fuerte para lidar con las penas en la vida. Šita muzika kalba apie tai, kaip būti stipriam, kai kas nors nutinka gyvenime sunkaus arba kai gailimės ko nors. Cuando yo sentir miedo o si la pena venir a tomarme, llamar al Padre y la Madre Divino para tenerme, para el Padre para ponerme en mi lugar y la Madre para yo estar en su colo. Tai tiesiog šita daina yra kvietimas, kad būti kartu, kad būtų mama ir tėtis, kad tėtis būtų stiprus ir padėtų būti savyje ir mama, kad padėtų kaip atsipalaiduoti. Y yo la hice con el mayor sentimiento en mi corazón, que fue cuando mi abuela se fue para el plano espiritual. Ir šitą dainą aš sukūriau su labai stipriu jausmu, kai mano senelė iškeliavo iš kūno. En 2015, cuando yo estuve en Lituania, era la primera vez que salía tan lejos y tanto tiempo de mi país. 2015, kai pirmą kartą buvau Lietuvoje, tai buvo pirmą kartą, kai aš išvykau taip toli iš savo šalies ir taip ilgam. Yo estuve por acá en Europa por 3 meses, fui a 7 países. Per 3 mėnesius aplankiau 7 šalis Europoje. Y para una persona de la naturaleza, de la montaña, fue demasiado para mí. Ir kaip žmogui, kuris gyvena gamtoje, prie kalnų, tai buvo šiek tiek per daug iš tikrųjų būti kelionėje. Y llegó un momento que el frío y la saudade, extrañar a mi gente, yo me quedé un poco enferma como me quedé un poco depresiva. Ir po tiek laiko būnant toli nuo namų, man buvo šiek tiek ilgu savo šalies. Y un día, Linus y Victoria me llevaron a un festival acá en Lituania. Ir vieną dieną Linas ir Viktorija mane pakvietė į festivalį čia Lietuvoje. Para un temazcal en el festival. Sudalyvauti temazcalyje. Y fue muy caliente, yo salí del temazcal así un poco fuera de mí. Ir buvo labai karšta ir aš išėjau iš temazkalio šiek tiek nesavy. Y tenía que esperar ahí a mi amigo a hacer las producciones, las cosas. Salí con ellos y yo me quedé abajo un piñero gigante, sola. Ir išėjus reikėjo dar kitus dalykus daryti, bet vienu metu aš tiesiog pasilikau viena po dideliu pušies medžiu. Yo no tenía la fuerza para el social. Jau neturėjau jėgų būti socializuotas. Y me quedé así, abajo el piñero. Ir aš tiesiog prisėdau po to pušies medžiu, susigūžiau taip. De ojos cerrados. Užsimerkiau akis. Y en un momento sentí una presencia del espíritu de un hombre. Ir vienu metu jaučiau tiesiog vieno vyro dvasios buvimą šalia. Y él hablaba conmigo en mi lengua. Ir jis kalbėjo su manim mano kalba. Y me hablaba así, hija, tú tienes que abrir tu corazón porque también acá es una tierra sagrada, así como la tuya. Sako, dukra mano, tu turi dabar atverti širdį, nes tu esi šventoje žemėje, kuri yra, lygiai taip pat šventa kaip ir tavoji. Abre tu mirada para ver que acá la gente es tan especial cuanto allá.
Atverk savo viziją ir pamatyk, kad čia žmonės yra lygiai taip pat ypatingi kaip ir tavo šalyje. Están te entregando lo mejor que pueden. Ir jie duoda geriausią, ką turi. La comida de acá es muy especial, la tierra de acá es muy especial, la naturaleza de acá es muy especial, la gente de acá es muy especial. Čia esantis maistas yra labai ypatingas, ši žemė yra ypatinga, žmonės yra ypatingi, gamta yra ypatinga. Y si tú abres tu mirada, tus sentidos, vas a ver que no te falta nada. Ir jeigu tu atversi savo matymą, savo pojūčius, pamatysi, kad tau visiškai nieko netrūksta. Todo lo que tú necesitas para estar bien está acá ahora. Viskas, ko tau reikia, kad tau viskas būtų gerai, tu turi viską čia ir dabar. Abre tu corazón. Atverk savo širdį. Y como un soplo así, en mi oído me cantó me enseñó esta canción. Ir tiesiog vienu įpūtimu į ausį mane išmokė šitą dainą. Y yo de ojo cerrado vi una imagen, yo estaba en un palco cantando y la gente abajo bailando muy contenta esta canción. Ir aš taip pat pamačiau visą, kad aš esu kažkur dainuoju šitą dainą ir aplinkui mane daug žmonių ir visi laimingi šoka. Y la canción me dice así, abre tu corazón, que la vida es una linda canción. Ir ši daina sako, atverk savo širdį, nes gyvenimas yra tiesiog graži daina. Entonces canta, encántate, haz el amor manifestar. Dainuodamas tu tiesiog kuri meilę ir manifestuoji. Vea que tú tienes tantos motivos, que tú tienes tantos motivos para festejar. Ir tiesiog atkreip dėmesį, kad tu turi daugybę priežasčių švęsti. Para tener gratitud, Būti dėkingam, paciencia. taip pat būti kantriam, Vamos a festejar. švenčiam kartu. Liberta el pasado, Paleisk praeitį, libera el futuro. paleisk ateitį. Libera porque el presente ya es el gran presente. Nes būtent dabartis yra didžiausia dovana. Sea feliz, sea feliz, sea feliz. Būk laimingas, Sea el propio motivo para vivir alegre. būk pats priežastimi gyventi linksmai, su džiaugsmu. Entonces, aquí en Lituania yo recibí despierta. Taigi būtent čia Lietuvoje aš ir gavau šitą, kaip žinote, atsibusti. Y desde entonces este viaje tomó otros colores y se quedó todo más lindo después de este día. Ir šitoje kelionėje dabar yra jinai jau vėl kitų spalvų, bet aš žinau, kad viskas bus dar gražiau ir dar ypatingiau. Y en la noche que estaba yéndome, saliendo de Lituania, yo recibí un otro canto muy profundo que en otro momento voy a mostrar para ustedes. Ir tą naktį, kai aš palikau Lietuvą, aš gavau dar vieną labai ypatingą dainą, kurią pasidalinsiu jau vėliau. Y siento que estos mensajes que recibí acá son del espíritu de acá, de la gente y de la floresta, de la naturaleza de acá. Ir jaučiu, kad šita daina, kurią aš gavau čia, yra būtent apie šitas vietas, apie šitą gamtą, apie šitus miškus. Abra seu coração, a vida é uma linda canção. Abra seu coração, a vida é uma linda canção. Então libera, liberta-te, solta, fique leve. Libera, liberta-te, solta, fique leve. Cada dia que chega, receba é pra se alegrar. Cada dia que chega, perceba é pra se alegrar. Então cante, sem cante, faz o amor manifestar. Cante, sem cante, faz o amor manifestar. Seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja sempre
sempre você mesmo. Seja feliz, seja feliz, seja feliz. Seja sempre você mesmo, seja o próprio motivo de viver alegre assim. Seja o próprio motivo de viver alegre assim. Veja, você tem tanto motivo para se alegrar. Veja, você tem tanto motivo para se alegrar. E ser grato e paciente, olhar pra frente, vamos festejar. E ser grato e paciente, olhar pra frente, vamos festejar. Libertar o passado, libera o futuro. Liberta o passado, libera o futuro. Libera que o presente já é o grande presente. Libera que o presente é estar presente para receber. Seja feliz, be happy. Seja feliz, seja sempre você mesmo. Seja feliz, seja feliz, seja feliz. Seja sempre você mesmo, seja o próprio motivo de viver alegre assim. Seja o próprio motivo de viver alegre assim. Viva Lituânia!